Ibihumbi by'abanyarwanda bifatanyije n'abanyamahanga baturutse mu bice bitandukanye by'isi kuri uyu munsi mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi bagera kuri 25. Uyu muhango wabereye mu Kinigi mu karere ka Musanze kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Nzeri 2019. Kuri iyi nshuro uyu muhango witabiriwe n'ibyamamare birimo umwongereza Naomi Campbell, umunyamerika w'icyamamare mu muziki wa R&B benshi bamenye ku izina rya Nio, umunyabigwi muri ruhago Tony Adams wakiniye Arsenal yo mu Bwongereza ndetse n'abandi batandukanye. Abana b'ingagi bahawe amazina nabo mu miryango y'amahoro, umubano, Hirwa, Igisha, Isimbi, Muhoza, Kwitonda, Sabyinyo, Susa, Pablo, Kuryama, Mafunzo, Kureba, Musirikari ndetse na Ntambara. Kuva umuhango wo kwita izina watangizwa mu mwaka wa 2005, abana b'ingagi 281 bamaze guhabwa amazina. Umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ushinzwe ubukerarugendo Belize Kariza yavuze ko ubukerarugendo ngo bumaze gutera imbere mu gihugu. As part of this celebration, as we give names to 25 baby gorillas today, we celebrate our conservation success. And I would like to thank the local community, rangers, trackers, vets, researchers, porters, and international partners as well as local partners, friends from all over the world for their invaluable support to protect these remarkable animals. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean-Marie Vianney banatangaje ko amaze guhabwa akazina muri iyi minsi k'akabyiniriro, aho basigaye benshi bamwita Speed Governor. Ubwo yatangaga ikaze ku bitabiriye umuhango wo kwita izina, yashimiye abaturage bari muri aka karere ka Musanze ku bwitange bakomeje kugaragaza bwo gusigasira izi ngagi, bagasigasira umutekano wazo. Twatugejeje hafi 58, harimo amahoteli y'inyenyeri 5, amahoteli y'inyenyeri 4, ay'inyenyeri 3, amaroji n'andi macumbi acumbikira abantu bagenda hano, ku buryo inama zaba nini zirengeje abantu 1000 bashobora kubona ahantu bacumbika, ndetse na 2003 duretse no gucumbikira imikino ya East African yarimo abantu barenga 3000 bari bavuye mu bihugu byize East African Community, kandi bacumbikirwa bose hano mu mujyi wa Musanze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera izi nyungu tuzi neza ko ziva ku bukerarugendo, tuzakomeza gukangurira abaturage gucunga neza no kwiteza imbere, ariko cyane cyane no kubakangurira kugira isuku ituma uwinjira mu Rwanda yinjira i Kigali, tuzaba yinjire mu Bugesera mu minsi iza azayagera hano akabona isuku yasuku mwadutoje. Kandi ibyo byose tubiganiraho n'abikorera, amadini n'abandi dufatanyije kugira ngo mu minsi iri imbere ikibazo cy'umwanda kibaye amateka. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB Claire Akamanzi yavuze ko u Rwanda rumaze gutera imbere mu bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Mbere na mbere mu gihe twongeye kwizihiza kwitizina, nagira ngo nshimire by'umwihariko abaturage begereye pariki z'igihugu. Ibyo twishimira ko twagezeho n'ibyo bishoboka mutagezeho uruhare, n'ibyo bishoboka mutabishyizemo imbaraga, ndetse n'ibyo bishoboka mutabiteye inkunga. Nagira ngo nshimire cyane. Twageze kuri byinshi kandi dufatanyije. Umubare w'ingagi waregereye, amafaranga dusabira ubukerarugendo mu ngagi yaregereye, uruhare rw'amafaranga mu bukungu bw'igihugu bwarazamutse. Twatanze imirimo myinshi ku bukerarugendo no mu kurinda hasi bw'igihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bana b'ingagi z'impanga yise amazina mu myaka 15 ishize, none bakaba baravuye mu muryango mugari. Yewe ngo nimwe muri izo yaje kuba iyoboye izindi.
kugira ngo bavuze ngo dushyireho morali nyamwanya gushyiraho indirimbo ingufu zagenda badushyirireho indirimbo batega amahoro n'ibidukikije nubwo byavuzwe ko twese tubifitemo inyungu hari rimwe na rimwe abantu batamenya ibyo bafite n'inyungu bityo bikabapfana ubusa ariko abaturage ba Musanze ndabashimira cyane. In addition to that, as this big day was for many, it is for real, I had an opportunity myself 10 years ago to name not just one but twin baby gorillas. And as you've heard, I was in the bad parent, a good captain. I paid the school fees and in time, and I made sure that there was a possibility communicating with them to have internet around this area and Wi-Fi, and we've been in communication with them. And one of those children or grandchildren has become an important leader in the family. The Silverback, one of the silver. The name of that Silverback is Yishim. So it's a very happy Silverback. But the success stories we had would not have happened without the cooperation, the understanding, the support of the local community, whom I have had the opportunity to express our thanks to, and also made sure that they benefit from this good cooperation they have displayed over many years, that has benefited the gorillas, the country, and also the many visitors and tourists who have enjoyed being here and enjoyed the security because of this cooperation. I do not need to go back into details about the importance of conservation and the environment we live in that has benefited from many conservationists, from partners across the world, because
the benefits of all that has explained, that importance. You've mentioned how we give 10% of the total revenues collected from this area to the local community. This has been very helpful in advancing our cause of conservation as well as development. Naomi Campbell yise ingagi izina ryitwa intarutwa. Areruya Joseph yise ingagi inganje. Marco Lambertini yise ingagi izina ry'ikirenga. Sherry Silva we yise ingagi izina ibirori. Naho Anthony Nzuki aza kwita ingagi karame. Dr. Wilfred David Kiboro yise ingagi izina ry'ituze. Jean Nepomuscene Musekura we yise ingagi izina rya bisoki. Karen Charlier we yayise umwihariko. Amina Mohamed yayise ingoga. Dame Louise Martin ndetse na Patricia Scotland bo bise umwana w'ingagi Uruti Nazirian. Paul Milton ndetse na Luke Bells bo bise ingagi inararibonye. Emmanuel Niringiyimana we yise ingagi izina rya Nimugwire mu Rwanda. W'ingagi umwana w'ingagi yitwa Mugwire. Umwana w'ingagi bamwita Nibagwire, Nimugwire mu Rwanda. Koze Emmanuel mumuhamashi rwose umwana yakoze ibitangaza. Ronan Donovan we yise ingagi izina ry'intego. Princess Basma Binti Ali we yise ingagi uhiriwe. Otala Gunewardne we yise ingagi kira. Louis Van Gaal we yise ingagi izina ry'indongozi. To be here to name this on behalf of Arsenal Football Club, and you're doing some remarkable work here, guys. Fantastic work, conservation. I came here 5 years ago, and it's just improved. And I loved trekking 8 hours up to see my baby gorilla yesterday, and he was beautiful. It was absolutely beautiful, and he's probably right that Visit Rwanda that I've named the gorilla. And I've been having nightmares about this name, but I'll try and get it right. It's Sure Rwanda. Thanks very much. Thank you very much. And our last name in this category is Nicholas. Haile Mariam Desalegn Bosch we yise ingagi izina rya umukuru. Umuhanzi Meddy we ingagi yayise izina ry'inkoramutima. Umuryango wa musirikari mujye witwa Izihirwa, nkaba nahisemo kumwita inkoramutima. Murakoze cyane. Thank you, Meddy. Next, Avatar. Jeremy Jones we yise ingagi ingando. Madeleine Nyiratuza we yayihaye izina ry'isanzure. Ron Adams we yise ingagi igihango. Tony Adams we yise ingagi sura u Rwanda. Nicholas Adalbert we yise ingagi irembo. Umuhanzi w'icyamamare niwe wasoreje abari bahawe kwita abana b'ingagi kuri uyu munsi, maze ingagi ayita izina ryanamugoye kubanza kurivuga, usibye ko nyuma yaje kubishobora ayita Biracyaza. What's going on, everybody?
Giving much honor, love, and respect to Your Excellency and my fellow neighbors and all of the beautiful people of Rwanda. This is my first time here. Definitely not my last. Since I got here, all I've been hearing about is all the great things that have been happening here in Rwanda. So I feel like it's only right that I named my baby gorilla Birasiaza. I think I said that right. Birasiaza. Yes. Is that right? Yes. Birakiaza. There we go. Birakiaza. I said it wrong. Sorry. Which translates to great things are yet to come. And I think that pretty much speaks for itself. So thank you very much. Birakiaza. I said it right. Thank you. Thank you. Thank you very much, Neil. Simeon Muhumuza, One Nation, mu Kinigi, mu karere ka Musanze.